Hello kagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya't kumanan ngay pakamo, aday ti laeng ti channel ti gayam yo amang yap upload kadag iti drama abiyag ti tao a drama ken manang biyanang a drama dito'y channel a Jenna Almoite Drama. Awanan sa balipay. Londaman mangag wano makita yo sa baling agyap upload kadag iti drama tayo. Dagita agal-alay ti sanda mo takukwa, wano pagbambanugan. Ngam no pay kasta salamat latay ti kanayon, akadayo amang suporta diti channel ti gayam yo a Jenna Almoite Drama. Katsakbay nga ro ti drama, hello mampay, kani Rani Tabukbuk dita Ilocos Norte, Rolando Guerrero, kani Lolita Maganay. Manipud man kani Kab sa Trico san napudno nagan, tintay idrama ita. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, adamat kapada sa kakayat ko nga ibingay tapno mga gan nagitipadak adumdumngag. Adon tinagbalin anobyak, kat ti pakasurunak, makigidgidan ti balo nga amak kinobnobya. Rogyak man ti agsalaysa. Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang, hindi pa lang napanatawin. Aya, sa ito na ayam amom kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y nakasagana idi? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, aya. Ay na. Awan tirong mga pagbainam, balasang kaw, nanumo kami lang. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo, balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti Nobya Amrikaw. Jakpayam mo, tatang. Kanjak pa'y sigurado no ikasaro ko ano saan? Nay, apay ngay. Kat madlaw may tanasingpot ni Christine. Nagagat pa'y. Nalaing pa'y gayang ng aglutaw. No, ugali, awan makunakan ko ana. Talaga anasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang ta. Saan na pintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa dinagan na Christine. Dinagan na lang Kinapuno na siyak ti agmadmadi amang yam amo kada kayo na mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kasta mo't lagayam. Saan ko mo't nga inaram ka tatang? Anya, kasano nga ron anadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla, kastan sa tatang. Nabartek kami nga minidi, kat nailawan kami. Ang ti malagip ko, kasla sinulisog nak idinabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Iso nagsasango kami idi anaginom. Aniya? Iso nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay, no kastamat lang alanganin ka, nasaysaya at nagsina kayaon. Narigat mo't mangnamnamay ti awan. Ken amangan no masikugan, kasi may. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Damat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakalang ayatem ni Christine, nagagayt kan nasingpay. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ijay balayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka no ni Rico. Ay, wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapay mo't kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay, inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay, kan naglabapay. Ay wain, talaga nagagat da jay. Kan nasingpay.
Swerte ni Rico, ano na dyan tim asawa na? Nalaing pa ikat ngagluto Ay na, di na pa'y ikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Diyak man namoy ti dadya Rico. Alanganin ka na, ta saan anapintas tinobya na? Ay na, an-anwam tanapintas no sadot mat kantang set. Ugali ti numero 1 akitaan na, saan arupa? Ibagam tumanday taken kwa na kabagays. Bareng sikat ti denggen na. Nakaamamwamat itiday jay anubiyang pare. Ha? Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang, pare. Naimbag man tak kinayat mo tayo dyan. Katsigod mo't apang beauty queen, tiar armo. Nagpipintas amin nga ex mo. Ha? Ni, pangasim pare. Di nakantyawan. Tamang ano pumulot tilapayag ko kat anyapay ti maaramid ko ken ka. Eh, saan mo't, pare? Ibagpagak lang mo't. Agpungtot ka man na dagos. Ala, panawan nak dito yun, nawan nasaya at ngay bagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Sino ti akin sa ba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Adan, ha? Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipula-pul iti tao. Iso nga doon tinaamam mo kiti lugaryo. Nga uray din nakinyamam mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? O, naikamatan. Kunak mo't adi ka rumrumor di ti balay. Apay ayang aparitan nak nga rumuar. Maburi nga nga rod matitoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makikita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay ayakas ta ka matriko. Ibain naksamat ka dagiti kakalugaran kan kakabagya medtoy. Tamanipod adda ta itoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. Nada umay itoy bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam lang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubiyanak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsori tila ko masaba. Agtalinad ka lang diti balay. Bayam asyak tag trabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Jak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdandan na kayo. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayo. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal maysa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita ano saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang dayta. Ta siyempre, nabiit kami pa lang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa? Ay, diyang arod amaw no kasano nga ibagak dayta, oy. Mabainak nga may. Anya day taaya. Ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong iPod hanggang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramideg kabagays. Ibagamon no anya dayta. Di naktaktakon. Ay, kwa? Adda ngamin inarim ko balasang ija ilay kat inaklon na. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya't yo no mga sawak manan kabagays. Niket, sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidon, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw da waitress iti inuman. Ngam di inaklon na, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay, uwan kabagays. Nasingpot may, kan napintas. Iso na lang ta, ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot tawon na ay 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwam pa'y anaimbaga. No talagamot ngay ay atin na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia kabagays?
mariknak mo't nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mat. Kan kasapulang buti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagay. O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta niya balay, tayam amo kay ti anak ka. Kwan, kaya't naknataparakan ka, Fidel? Ay, katuan awan mo't maramidan na no, kaya't kumanan ti mga sawa. Kaniyam amo kamot lang kadang ti kakabagya. Nasisingpat matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Nasisingpat ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat di makaam mo. Nagpintas mo't ang tinsang put yung anobya yung tatang. Kasano ang napasumbat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Sika may 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo na dyan? Saan nga amin nga ubing kan napintas? Kat guwapo kan ubing ti kayat da. Dapat lata na kita'y lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia ka na kita. Winangam. Ore, saan kayo ng mga sawa? Talakay kayon. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmaran, anak ka. Kasapulak matikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Oh, naimbaga, no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalag ka o kanya Alicia. Ti naktulok ko na dyan, tada nagkinarian may. Ni patay lang, ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga na masao ti tao ka na kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag, agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo matandatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna endak pa yung Ay kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genovia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintiag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka no ubing nga dayo Genovia nangam Genoviam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalaing sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kunamot lang napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawaan nga agaram kada kayo. Takasano, dahil talag sipsipot itipada yung ataw tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumat. Orag bakbakat aklata na balasang ano kas jay ti maasawa. Oo, intarayan da kakit di Samat Agad ka nung ay ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Nalalibtak gayam ni Fidel ngam si Kare ikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakatan mo't lang aro da balasang. Nasakit ngamin tinakamday kan ka. Kasabali dinar mo. Ha? Kurso na da nakangaminday dyan pare. Aya. Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di tilubong. Jat tututupan. Bakbakitan. Adayo ngay naunang amsyak. Kundi dilaw ang naalas ka no tinobyak. Ngam naalalas mo't nga adayo. Ngam adamat punto na itimbagaan akan kasi ka. Agpaisumat alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pa gyam. Ay, saka mo't
Armam kit din ni Dalya, tagpada kayo ti ugalay. Di ka di mo pikpikun pare. Tagpay sumot ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga ginobya ni Tatang. Naka-short pant man ang naging indayon edi po unti mangga di tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni Tatang ay. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit kitam dita. Awan. Panawan nak dito eh. Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka iti babak nang dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Ni Reko mat. Igaraw naman ang tiki na kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makaumaakit kita ang tarupam. Ha? Good morning, Lakay. Nakaluto ako iti pamigatan tayo. Naagsinatan, Christine. Ha? Ala, kariring mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditiring mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan. Nabayagan na kayat ko ngay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay na awid nak itoy. Kunang maagkasartan to. Kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isong agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahil tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mat basol na kan ka. Jak nga ron ay ayatunan. Nag-expire ti panagayat ko kinkwana. Kanjak inayat iti husto, Tatang. Kagudwala nga panagayat ni nariknak iti kinkwana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga ron ni Christine. No kastamat lagayam ti aramidem. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Kat adayo nga ubing kan napimpintas ngam ni Christine. Kakasiak akan kantyawan da. Ibagbagada anal-alimtak kayo ngam siyak. Tanapimpintas ka no nga dayo ginobya yo ngam ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak Ay, jakamukin ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kankwana. Ay, sinayang na day di anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga ron. Wan nga ron Kat no isaw ti para luto mi iji balay. Awanan at aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat matla ang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapik no kwa Paliiwam naimbag tanusadot matla ang sinaamlaangon. Ay, saan ka ba guys? Nagagayt ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kuman ti kasarmay. Katadakan ka dayta, kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam, makaamu ka, kabagis. Adula amin na itakasar-kasar. Saan na masapul dayta, Tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama ito ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay-an tayo iti kayat ng aramidon. Kan may mayat matlaang no agkasarda, ngam ti agnanayon nga agdenada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya, Tatang. Nagubing ti asawaan niyo. Awan mo't problema iti dayta, anak kaw. Di yu kit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo lati almanin na. Imposible, akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No saan agapo iti kwarta. Ay kahit makamuka ano niya ti panunutan. Basta siya, desidido akaw na mangikasar ka ni Alicia. Isa tulagan tayo ti kasar may. Adapay mo't sadsadot na. Di payagluto. Mangan lat pagaliston na.
Agid idalat kukun na. Nay, kita akabagays, di mo panuynuyan Genoviam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, ang mga nusikapay lati mga sikaso kankwana. Saan mait ka bagays? Aglutluto mat ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing tairwaran tay pension mo. Kuyugan ka. Ni, anyat mapaspasamak kan ka. Barigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit lang nga ron. Nayabak dyan mo. Ay, nakabagis ko ay, apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso, ante. Saan na si Mambo ti biyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasaruta, Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabunan ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Wan manong Rico, talaga akas ka ti aramida. Tauray kas kasano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Wan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Aginanaka lang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan? Gumatangak man, ante. Ilutok man, takanan mi ka ni Alicia. Paborito ng amin ti mais ka. Kasta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen, ante, talupasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwa na, ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mat siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mat dakas na. Ta single mat manan. Uray pay, respeto kumamat iti pimusayan nga amam Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rod ti korsonata kantay. Idi pa'y laakras ko. Ngam nobya kat nga rod day di tatang. At least ita single manan. Mabalin ko nga arman. Angam di kay madanagan. Tadyak pa'y la arman ita. Palpasag pa'y ti 40 days day di tatang. Tapno awan magun ko na ayo. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya, Agawid akon manong Rico. Tanalpas matan ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka kadi nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Taadamang sabat kanyak manong. Mabalin ka di nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyagak to iti mais. Ken daddo mapay anat natin ken prutas. Ay, katwan Sige, taitad ko ti address ko, manong Rico. Saan nga amo ni Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko ma, tamadanon ko dito balayda. Awan mat mangilukat. Agtuktukak pa'y. Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas kan natnateng para kan ka, ading. Ala, nagbannog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ala, adumat gayang ti bisitam di taunag Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyo, manong. Tadim manon dan. Ha? Adan nobyom, Alicia? Un manong. Ala, umaykan. Tamakidengag ka iti pan nakatulag ti kasarmi. Akwa? Saanan? Ibatit lang ang nagiti protas kan natin. Ta pumanawak matlaan. Agawid ako nading. Agmamayo ka nagawid iti daydagundaway tanapaaya. Kunak na danamnamak iti babaya crush ko ngam naudi akmat gayaman.
Pinadas ko kinuntak ni Christine nga ex ko, tagparik na kumamanan kan kuana, ngamdak sanggasa tanaki asawa kanugaya man iti foreigner, kat adan iti sabali apagilyan. Nakinobyak manan nga maawan nagbayag kadagiti na karelasyon ko, tasan ko akursunada ti ugali da. Pudno gayam ti kanayon nga ibaga ti ikit ko, asaan atila nga ti kitaan iti may sa tao, no dikat kang runaan ti ugali. Kadagiti amin na nakarelasyon ko ni Christine ti kasingputan. Iso masayangan na. Nga man yan, tawan matan paset ko kankwana. Alakastan, tuygayin mo, Rico. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Inyornos, pare ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Hello, naragsak ngal daw kada tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kanikab sat beya sa napudno nagan, tintay drama itangam sakbay na. Shout out kani Lilibeth Contillo, Mayan Lorcha, dita Sampaloc, Manila, kani Linda Tavas. Kasiman tikunani kabsat beya. Dear manang biyanang, nangato tarapaap ni nanang kukanyak. Tay di na ginrola kiti kolehiyo kina maestra ko matikayat ko ngamsan na kayat. Takayat na agbalinak nga engineer. Nagtungpalak latan iti kayat ti inak, tapno sana makaungat kanyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay. Nay, unay meten day tasin naay mo sa round. Mangagsapay naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot ti panawan. Saan nga umdas data electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagando apon ti kayo di tarubayan. Di ka nga minagpupupok di ti unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod matidarang ti init itarwar. Kat sigod mo tanangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asak manan ti pagpupudutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linas tugan edi. Linastugan na sasawang mait. Punamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Tati amukat nakajak patakon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mait, tiyawag da ka na kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan ka pa'y. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam, idinasikugan na kon. Anya pa iti maramidak ngay. Ay, agtala ka ditan sa raon. Amok manan titurungan na ito asaritaan. Mapan manan iti asawa ni Alma agayem mau, amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mait. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iti pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Mare. Apay, naggapuam. Nagpalingki kan samat, Nagapuak man ijay ili, Mare. Napan ko inalatay paw iti asawak. Umadani man nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Tais humat di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay, uwan, Mare. Han nga bali, tagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing, no? Ipasnak datag eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runak at medyo narigat dya inala nga kurso. Ay, uray di balasang ko, Mare. Kaya't nakanutag isuro. Ngam dyak kayat, tapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na, kasjay laang akurso ti alaan na. Adagayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, Mare. Mala, panawan ka pa'y Mare, tanay. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nila kay ko. Ala, panawan kan, Mare. Ay, unayon day dya nga Mare Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na.
Sabsab alimatan. Apalam man na kunak bakit. Ano ko nga apalan, ti kasi nga tao. Kunam lamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di mat, awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan a ije bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alang nga rod ta, ilutok dya karne nga ginatangko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kami tulat na ngarudan, tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito eh. Isunti mang ala. Nagpudo ti magmag na itarwar. Agpayong ka ah. Nagadula ka tapambar mo ay ah. Nagado apayong kan payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Uwin man nanang, talaga na banugak tani. Nagwati-wat to mga minti biyahe manipo di jay syudad. Kayat mo, taiyagan ka laangan iti kanom ijay silid mo, tapno makainanaka na imbag. Eh, saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisina. Kayat ko pa'y timapanagpag na pag na ditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo nanang. Sige nga rod, anak ko. Kunak lang no di ka makaawi dita, Bea. Pasensya ka ni Rico. Ado nga minti na si Kasok iti pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga eh? Marigrigata nak nga rodan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atag ka no ti panagadal ko. Oresyak na rod. Ninanang tumat nga minti nang pili iti course ko. Diyak kaya ti course nga lalaag. Oray siya, Rico. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam sana kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da kabiro ka ni Jibalayo? Saan? Tanagpakada ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramide. Ne, narabian ka matriko. Kung tatang mo nga sarakam lang dagijay gagayang mo itarwar. Isumat nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball. Awam awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglinglingat. Talaga kasto tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Diyamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am-am mo na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lek-lek ang pay lang ti makiam-am mo kadagiti baba eh. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Oo nanang. Imbag ta nakasangpot kan, Bea, anak ko. Ala, ingkagpalusan tamangantan. Nanganak kun itirwar nanang. Nabsuga kun. Ay, wan anak ko. Damag kukot nagawid ni Rico nga anak ni Mary Sharon. Ay, di ka makigaygayam iti dayjaywan. Amang nuarmon na ka. Sapay nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runakot saan asinsinan day ta kurso nga inalang. Daytoy tumot nga min ti pinili yu akursok. Mano atawan pa iti urayan. Ay na, saan ama pupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ama kinubnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-eskwelam. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumrug akon iti silid ko. Istimarag pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-eskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin, tagibasitan na matan ti dadu mga kurso. Gaputa medicine ati alalan dya anak na, kung namat lang na sinumatan nga agsasaaw. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dya anak na. Baka makiasawa nga dagos, kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawang ba't? Amo maya tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dya anak ta. Is straight to act, tapno hampay lang nga makigal-girlfriend. Di mo unay istriktuan ah. Tama nga no mabagkal ba't jay anak mo kin ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamidak. Nanakonching, gumatangak man.
Anyat gatangam, Sharon balasang oh. Sabon man nga para laba. Dato'y ti bayad ko nana konsyang. Gumatangak man mo't nanakonching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak biito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, nana. At iti sangaribo. Ikisayo di tantibayad tigat-gatangan na. Ni, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak na mo't day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan nana. Muto nga rodan data barbarya tay libre na kano ni Mari Alma. Malangarod tay sangaribo laeng ti barya Paro pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matitikas di nga gatad tasyak mati mga libre kanya na. Anya man ang titang tanabutob mo dita, Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimplata, awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na. Sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayim mo. Katagpay sumat. Ipakita na launay nga adaan isong nakatsyakat awanan. Makagradwar lang dyan nakta. Makalong out tanto matlang. Adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipata magatangan. Awan na. Umayak laeng ko mamakiin ni storya. Aywan, siguro chismisan nakday jay asyaron anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan kabalasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laeng iti kasasaan. Ngamit kitaan nyo mo At damot basit makunkunakon iti biyag, ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alamat ti kina-medisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapaga-brodak to. Alakot, sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo, Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak day jay talalaki. Kaadwan nga min abulakbol kat lalaki. Bea, apay nga da ka ti boarding house ko. Jakon kaya ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan ako una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kanina nang tasigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kataglepaskan. Siyak ngay, mano atawan pa'y ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigata nak. Ano sa kon Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Si kangarod di makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngam no siya, talaga ajakon kaya tag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulanan adi ka nagawawid anak ko. Nanang, Amok kumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagamla ang numano ti kasapulam. uwan nanang. Ay nanak ko, siya kung ti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko doktora. Alang arudan nanang, adupay ngamin dinaskan nga ramidag. Jak pa'y la makaawid Nanak ko, agan-anad ka dita ha? Bye! Nagulbud ka manan ka ni nanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak. Malasin ang ti tiyan ko, Rico.
Pasensya ka na. Saan mata mabalinayawid ka? Ano saan ta pala nga tikas to eh? Saan na bala tawan mat makaamam mo kadata dito nagabangan ta. Madanaga na, Rico. Jak amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ores siya ka. Ano sampay lang tagmay-may sa dito boarding house no kas nga agawid ak. Masapol mat ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamang ano agbalaw da nanang no mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya, sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ura yan makaamoditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ma. Anda na si Kugak. Anya, nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpaiso ti bagbagak nanang. Anda na si Kugak. Anya, no kasta. Inlimad mo, ti kadat no biyam. Isa? Bakit? Agparbag ka kuma. Relax ka kumalaang. Di mo ipagpakita kanyak data nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpus kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kuma nanang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito itersi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka no nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. O, di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang ang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laang ti palabsan, kat agturpusan. Mamati kayo nga rodmat, makaturpos pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Ang mumatan, napasnek nga agiskwela di anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, tanakasikog mat gaya man. Ay unay matan Mari Alma. Kasta gayam ti bagbagam iti leklekudak. Naamwa kami nga ichistis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan nakunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengam ngaminan di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaila na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rod busbusin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi kong gayam ti anak yo. Ay, awang bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, di na ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asinudata nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawan daklatan da nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang? Agturpos ka nga uray na kasiko ka, Oo, nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kang tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan do si ko. Saanan ama iliman? Iso na laang tamadandanagan nak tunggal malagip ko ni nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanag, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimot ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mat anana. Bea, apaya masikog ka? Pakawanan dak kumananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan ang nagsardengak, nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sa paimpalpalanggwad kun nga danto doktorang anak ko. Apay nga anak ko!
Naimbagpay kada kayo, nana. Naklundak adagos. Ngam ni nanang, kasta unay apong tut na kanya. Oray to pa siya kat agura na. Ang baybayam na diya nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko iti abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, nana. Marigatan ako unay. Alam, ano niya ti kurso nga kap-kap na kam. Agyaman akmat kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Reko iti panag-eskwela na. Amok nga narigatan, ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso, idi. Wen ka nga rod nana, idi kwan, kinayat na latamot. Tadi na kayo kayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y, Nana Conchita. Aging ga ka diita. Kat nasakit pa'y latin akam mo kinibaya. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos day jay. Di kay mapukawan itinamnama. Marisyaron, pakawanan na kumaa. Kastamot kan kabaya anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu ah. Naan-anayon ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababae na kanak ko. Nangrunakan ka, Marisyaron. Nagbalinak apalangwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalaan ka launay idingam. Hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag. Naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mata ginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan. Kunaknog na nayo naguraan nak ti inak ngam saan matgayam. Dagiti anak ko tinagbali na pasis ko, tap na mapakawanak dagiti dadakkel ko. Naragsak nga ro ti panagdan nami nga agasawa kat naparaburan kami iti 5 nga anak. Nagkapiamatan dagiti nami kaniriko kat pasarayag tinulong dapayan ang mga awir kadagiti apu ko da kada kami. Halakastan, tigayam mo, beya. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, si Titong Galmaysa. Hello everyone, I'm Bagna Oras Yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Indang saan napud na naganting kay mangagan ita drama. Ngam sakbay ti amin makablaawa mampay ni Adrian Padilla, Lady Beth Guillermo de Tabelance, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, kani Marites Bustamante. Kastimanti ko na ni Kabsat Indang. Dear Manang Biyanang, dayti kapadasa kakayat ko ngay padrama ken ka ket idagtawan na kitinasurok a 60. Napauti biyag ti inami tanasurok a 90 titawan na idipimusay. Rogyak man nga rod salaysay idi nakapsutan ni nanang ket umadanin ti apit na. Ay na, kamaudyanan na, naitabon matlangan ni tatangyaw Susan. Wan nga rod na naindang. Awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa maldwa a Domingo. Wan anana, takasano, inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad. Ah, isumalagayam ah. De, nagastusan kayo iti hustaw. Ta, nabayag ti pan nakalamay na di tatangyaw. Wan nana, ngam nabawi mi matlaang, taado tinangtad iti abuloy. Aya? Tano bumayag ti lamay, umadumat gayam ti maurno nga abuloy nana. Ay, kasta aya. Manungay matinauroryo nga abuloy. Nawadwad anana,
Basta ad-ado nga amang ti abuloy ngam tinagastos mi ang nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga rudan manang. Kalaat mo't akim mapsutan. Makapanganpay wano saanan. Wan, nga masapol alugaw. Wan no maiblender ti kanan na. Tamarigatanan nga agtilmong. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga rudan manang? Marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod ti apit nan Sa bagay, baketan ni Nanang. Ipanminto ija ospital manang. Barang pumigsapay. Ipanyo pa'y lang. Gastos manayn. Kat anya nga rod. Ano san tayo Basta agimbag pa'y ni Nanang. Ay na, palubusan tayon ni Nanang. No kaya't nantagin na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya talak man kay Deja Balay. Tasyak mo ti mga sikaso kang kuana. Nakamay ti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay manang. Ay sanan, siyak ti mang ipa-hospital kang kuana. Kaya't kumat nga sikasuan ni Nanang. Sigurado ka manang. Wan, kababain matkan ka. Ano si kakanayon ti mga sasikaso kang kuana? Makitinulong akmat, Layda. Isayawid kun ni Nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Layda ang mga sikaso ni Apong, Nanang. Wan nga rod. Itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kiniapong niyo. Bayan tayo latan Taamangan na gumura man no saan na mapagbigyan. Nagadunto man na sa unan. Wan sana bale ta indakto sarsarong karan ni Nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daan tim nga indang. Masikasom nga raw ni Nanang indang. Wan, duwata mga sikaso kang kuana. Amumay ta makumiko makikitala on tanay panagraraip manay. Wan ka day gurdo. Danag munaya. Siyak ti makamok ni Nanang. Apay pa lang amin ngay nalam dito balay. Kit nagsaya at ti kasasaad na di balay nakabagis mau. Dandani nga ron matayon. Dandani matayan kahit anya kumaita. Kahit kayat ko ngay papa sa ati mga sikaso kan kuana at dandani ka nga ron ti apinan. Malangarod asikaswa manaimbang. Di mo baybayan ni Nanang. Tanay nakapsutay. Asikaswam iti hustaw. Kumusta ni Nanang manang indang? Ay kakasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni Nanang, Layda. Kaya't nakanundagin na. Di na mo ila kaya't ti maipan ni hospital. Kasimot nga rod tilangana. Nakapsut. Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo, Layda. Aggudwata iti magastos amanang. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko kan ni Nanang. Kunakmat ngamin nga alaan mi manan ijay balay. Ngam di mo mat kayat. Inalammat ngamin ijay balay. Kat sigod nga ijay ti ayan na. Kat kayat ko nga ron mat nga asikaswan, tani bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ni Nanang itinapaot basta mapaagasan. Sana tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan ka ba lan ti bagina? Kaya nan kagina na. No di mo masangot ti mga sikaso kin ni Nanang. Alaak ijay balay. Ay saan? No ka ano aking mapso ni Nanang samo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di tamatulungan ka ang mga sikaso kin ni Nanang manang. Basta agtalinad ni Nanang dito'y balay. Indang, pinakanmaw ni Nanang. Saan pa ilakay? Ni anyat kukum ngay. Inkapakanunin aldawain. Mabisin nga taaya. Nagloko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanan na. Kat anyat inararamid mo ngay. Imbes at ikanan ni Nanang tinumiro unong asikaswam. Saan may? No jak ipalagip, di mon sapay pakanunain. Ada nga rod na panak. Kasangsang pagkaw.
Una emet ngamin ti mapan makikarkaro ba? Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pwede gusto na ta sukatam kumamay. Pati daya perna di mo pa suksukatan. Disikan ti magsukat no kaya amaw. Makitam ti kastang haramin mau. Inalalam pa lang amin ijibalay na kabagis mau. No baybay amet lagayam. Isublim ijibalay na kabagis mau. Napia ijay ta masikaso daan na imbag. Saanan, tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y mutta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay unay kan. Si bibiyag pala ni nanang ang nagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto mo lat turong na gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo mat kat matay. Wala, gamit ti kasta panagsasaom. Kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Oray ata bakatan. Ay na, di tanto mo lat turong na kuna manan. Rogyam katag pa kayo na, tapno dan tumaramatin tun lamay na. Naay, Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. ha? Agpakapitay tulaangan inton katengtengaan ti lamay, lakay. Lakay, di magasak itay ije balay daan tim nga indang. Kinitak ni apong bakit katay na, nagbangsit itayan ti dana. Anya? Nagrugit ti bado ni apong, kanabasbasa ti dana. Ni, apay ngay? Baybay andan samat ijayan. Alangan tay laangan ni apong dito'y balay, lakay. Ang mga nusanda ang maasikaso ijay. Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, takasaritak tuman ni nanang. Dain kam alaan niya apo nga balay daante. Di mon samat maasikaso nin anang manang indang. Yawid min ijay balay, ta mga nobisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rod nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan ti iddana. Italang dayta. Naranaam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan to'y pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan tibado na. Kan kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni nanang. Ta ado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensya kan manang. Nga maasyanak ngamin kin ni nanang. Apay, awan pa nagtalag mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakit. Ha? Nagalas ti ugali yaw. Wan, ambawk, baknang kayaw. Nakurapay kami laeng. Basit ti balay may. Sana kasi ti balayo ang mansyon. Ang amoray basit ti balay may jak baybayan ni nanang. Alaki din, agawid ka, Layda. Di ka pala impaawid ni nanang, ta di mo mo't lamasikasaw. Di ka pa imailot panitikanin na. Sursurando ka may, kila papapanam. Pampanawam ta inam, kat amom lang arod na nakapsutain. May saka mo alaklakayan. Di ka man makibibiyang, tasaan mo mo't ananang timasagnan. Na, talaga abalinswag ti panagpampanunot mau, indang. Indang, inkakita ni nanang, sasamot tingagang angas. Ah, natayan. Unsamot, di mo't agang angasan. Uno, itaray ta iji ospital. Ay, sanan. Napangarudan pag subliyang pailaan. Ha? Ikot anya nga rod taramidin ta. Inkayaban si kapsat mo na, ta ipagkaambom ti papanawon ni nanang. Uno, awaga mo no isaw. Pakawanundak nanang. Nauyos ti angas yung awa na kitisibay yu. Kasano ngay Layda, natayan ni nanang. Dito'y balayan na, ti pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wan, amok, dakkel, di balayaw. Basit ti balay may. Iso nga ibain niyo ti balay may. Ne isa na kasta manang. Tipon Grabe kayo, mate. Gaputabak nang kayo, kastanti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday akay papanan ti imbaga ni ipag. Gusto mati kunana.
May mayat no iji balay da ti pakalamayan ni nanang. Tanaway-way nga adayo ijay. Sana kas dito'y balay nagbasit lang arudain. Nag-ipit pa ti arubayan. Awan pagyanan ti makilamay. Basta dito'y balay ti pakalamayan ni nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna. Ala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak nanang. Mangtad taylatan ay titulong tayo kadakwada. Ala nga rod, intay makitsenda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni apong ni anak ko. Sige, tayo saganak tilugan. Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasayaat nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Ante, kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa'y latag gastos atanay, awa mo makukwartamay. Naimbagla kada kayo at aba nang kayaw. Sana kas kada kami nakurapay kami lang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong. Tamay-may sa tayo mat nga rod na pamilya. Layda, uray di ka agkara umay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa kamang bantay iti bangkay ni nanang. Kaya't ko abantayan ni nanang manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni nanang manang? Di tayo pala pagsasaritaan ti tabon, tanay katay na pailaan. Di pala pan nakalamay na ati panunutan tayo. Pasensya kayon Susan, balasang ko ay na, awan may pasangok ka merienda. Kapilaang ati may pasangok kada kayong umay makilamay. Okay lang, nana. Di da kang pakadanagan. Kasaan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Awang ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nang da. Ha? Sige, tamang tudak ititulong ko, nana. Sabali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Awatin nyo ti sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Anya daytoy ngay. Abuloy mo, wano. Tulong ko day tanana. Sabali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Ay, agyaman ak nga rod no kasta balasang ko. Ay na, nagsayaat kayo akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mo. No di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang da nga abasto para itilamay. Bye-bye am dagijay. Tasan mo tamabangles. Kun nakarep mo dagijay masida. Napumpun nun tiret. Tadi mo mo't ipakan ka dagiti makilamay. Parti dagiti gatas nakadulain. Dagiti tinapay. Amang ano ag-expire dagiti ayain. Saan? Kinitak ti expiry date na. Mabayag pa'y. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Tiyam mo da kabagis mo. Naibusan tinted na nga abastaw. Ang di na mo nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte ti asawam. Amok tararamidag. Di kag pampanuno malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Na, Kaano nga'y ama ipumpun ni nanang manang indang, makalawasan amalamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa'y nininang ko. Ako marin na ija Amerika. Ha, apay, agawid ka no ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayo. Ta sumangput into no may alawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, takatauban na laki din ni nanang. Napigsapay dayjay. Kan sana madlaw abakit una yun. Ta naparagsit abakit. Natarake. Iso akas lasaan na bumakbakit. Anya, Iso ayuray tayon takababain mat.
Sa paimbaga ng aurayan tayo. Bisprin nga min ni Nanang daya kumari na kahit. Iso alamayan tayo pa ni Nanang. Taurayan tayo dyan taga-Amerika kumari na. Kat, sumangpot nga tantay kumari niya apong agapoy dyan Amerika, lakay. Ay na, napospon ka no, mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya, kasanon nga niya apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y mat? Taurayan tayo sumangpot ya bispren na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron manan at ilamay no kasta. Kapilitan bakit? Papa namin dang, nakasukat ka Mike. Mapanak man ija istasyon ti radyo tay nakagpanawagan. Ipanawagan ko man ti pan nakatay ni Nanang. Ada ngamin dagitay kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kan dagitay gagayam na ija na duma-duma a lugar. Gagayem na. Naimbag no si bibiyag pa dagita gagayem na. Kadagi dyan nakda. Anyat amom ngay no agi pauit day tabuloy da. Anya? Pasig abak nang dagitay gagayam ni Nanang. Isadak kalakit di titad ng abuloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapanak kung tani aldawan. Tonton! Ay na, naimbag ta nakita ka dito ili ading ko. Nay manangindang. Da kayo matgayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay naman adi ka, dadi tayo nagkikita. Ay, may natayan kami ading ko. Natayan ni Nanang me. Ay kastaya. Makipaglalingit ak amanang. Ay, agyamanak. Pakibagam tumang ngarod ka ni Nanang mo. Tanatayan ti bespren na. Nabayagan anatay ni Nanang me, manang. Anya, ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan ang natay gaya man. Una, adayo man ngamin na lugar ti ayan may. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y. Ta dumawatak ko maiti abuloy na. Ay siya kung timangtan manang. Antoy ti sangaribo. Pasensya kay na, dahi talagang timaited ko. Ay na, dakkalaban nagdaytoyan, ading ko. Agyamanak, Nay, bilangan man ang tabuloy ba kay? Di ka lama kay na. Minigat abilangam na ita. Kit-kita kano manay nayunan mutlaang. Kani idulin ko adagos ti mauror tamang ano kautenda. Itabon tayo ni Nanang. Nabayagan na malamlamayan. Di mo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron tegayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon orayon. Namin anon anapospon. Las tugmon samad tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulay. Agdal na ka mamat. Saan man natila lawlawatam? Into na damakangagkan ka kababaeng. Talaga nakababain ti kastangar aramida mindang. Pati dagitay itid da amasida kan biskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak ng mala dagiti umay makilamlamay. Di agbalon da no kaya da. Ha? Amuda mo ti sitwasyon tay ti biyag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umay agmeryenda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrik na. Makilamay da, lakay. Gordo, lakay agring ka man. Uy, Gordo. Apay ay indang. Anay ko, tiyak kabalanan ti sakit ti tiyan ko. Marikata nakagagas. Maulawak pa yan. Grabe ti sakina. Apay, anyat kinkinan mo aya. Yado, ate kingkinan ko. Aglalaok. Ay na, nagsakita talagan. Maulawak kon. Agpurawan ti panaghitak. Itarin na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay Gordo. Masapul ka na maopira ka. Ado kanon ti bataom kat masapul na maopira ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni Nanang. Paitabon tayon, tapno maasikaso ka dito ospital. Tanay, makonfine kan. Gordo,
Bantayam di abuloy Abangan no takawan da. Ay na, agngangabit kan patay ngam day tapay la abulaw iti pampanunutan. Diyo pa itabon ni nanang. Iso pa iti maurur nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang arod unaam ni nanang. Maitabon kan taon ngam di pala na itabon ni nanang. Katagpasumat. Ay, Anyat kayat mau. Asinaw, ti una kada kayo kaninanang amay tabon. ni nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni nanang. Tanusyak ti masuraw. Jak umay di ospital kat makamukan ang mga sikaso iti bagbagim di tao. Ala, di ka madanagan. Tasaan kami abumingay iti abuloy, manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat tan ti sasaadam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakauperak. Isun ati tulong mi kan ka, manang. Jay na or nga abuloy. Damag ko adakkel kano ti na or akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang la asyak ti papanante abuloy, tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la apagpaagas mo, manang. Yang ay, naragsak kay ti kasta nagbanagam. Gordaw, Apay di kagbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau iso napasamak ken katikasta. Malaksid kadag iti bato di tatyan mau. Anda pa'y sabalay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken ada kano bato iti kidney. Ken ada fatty liver mau. apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, gordaw. Inagumam ti abulaw ngam kurang pa'y gayam apagagas mau. Kabut-buteng ngamin ti agag-agaw tanarigat ti makarma. Nakarmaak nga taaya, gordo. Tapi akala at timpuar dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngam pagpampanunutam daytan indang. Sapay ko maamiris mo dagiti biddaut nga aramin mau. Agbabawi ka, ket agbalbaliw ka, bareng maagasan ka pa'y. Aklunak ang nagbalinak nga agom kapo iti kinaman naging bubukod ko. Bana kapag babawyak iti kastaunay. Kat ita adulat ta ti agagasak iti bagik kat ikarkararag ko nga aging bagak kuman tap nagbiagak pa'y iti napaot. Alakastan, tigayim mo, indang. Alaga gayem, di tamanan ti nagpatinggaan, ti kapadasan ti may sakabsat, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.